Bilo je stvarno veliko zadovoljstvo i velika čast biti sa Zemuncima danas na ovaj divan pravoslavni praznik. Pa videli ste i sami koliko se ljudi spontano okupilo i kroz litiju i patrijarhovo obraćanje je stvarno bilo dirljivo. Samo takmičenje plivača za mene vrlo neobično i stvarno na određeni način me i emotivno dotaklo, i pobednica koja je pobedila bolest, jednu tako tešku bolest, i njeno podsjećanje na njene pacijente, to jest drugove s kojima se zajedno lečila. Stvarno, na ovaj praznik i na ovaj datum to je vrlo sve dirljivo. Ovaj datum je značajan i divna je prilika da se podsjetimo da uz veru, nadu i ljubav svaki dan koji počinjemo iz početka možemo da počnemo na jedan lep i novi način. I poruka ljubavi, tolerancije i bratstva među ljudima je takođe značajna na današnji datum. A kažem i to što simbolično kroz ovo takmičenje i ovo plivanje u hladnoj vodi pokazujemo da te neke fizičke slabosti koje čovek ima i koje ga vrlo često vode u problem, da mogu uz volju, nadu i ljubav da se prevaziđu. I to i jeste poruka i ovog datuma i pravoslavlja i ovoga praznika.